we usually call others blessed na blessed. Blessed na blessed ka. Why? We associate this blessed na blessed, may associate tayo ngamin because of success. Uy, blessed na blessed ka. You're successful. Or achievements. Naragpat mo, ada na-accomplish mo, wano digiti anak tayo kakabsat kat nakapagtapos dan, and they are now professionals. You are blessed kung natin nukuha ka digiti naganak because we see their children and they are now in a good situation. They have received material things. You are blessed. You are prosperous, wealthy, and healthy. Mayat ti panag-angat, panag-improve, panag-asenso, iti panagbiag. Or you are promoted, iti trabaho. So, sometimes, kung natayo kat sana all, dito ti very common nga kasla expression, iti lubong ita, sana all. While these are world's standard of blessing, and even to the extent there is nothing wrong, gaputa ti Apo kakabsat is good. He daily loadeth us with blessings. The Bible says, every good and perfect gift is from above. It is only but right and proper, nga no da kada tayo digitoy, success, achievement, material things, prosperity, wealth, health, and promotion, we give back the glory and honor to God. Because it was not us. No malagip yu ti maysa, nga devotion tayo, kadete daily bread tayo, God is the primary actor of our lives. Isuna kakabsat ti puon gapugan rason, kadigiti amin nga balegi blessing ken naragpat tayo iti panagbiag. But who is truly blessed? At dati naununeg nga kayat ti Apo, nga iparealize kada tayo. Tadigito'y kakabsat are temporal, material blessings nga mabalintay nga awaten. Ngem adda naununeg nga kayat ti Apo nga iparealize. Who is truly blessed according to God? Dati word nga blessed, blessed ko natin no daduma, naggapo iti Greek word nga makarios. Adamok nga naga na makaryo eh. Makaryo, agonoy, taga kabulalaan. Adama mo, sister, nga makaryo? Wan, digito'y nagkauna nga nagnagan. Iso nga kada kayo, nogan anak kayo tugot lalaki, panaganan nyo't makaryo. Tapnon di kasta malaglagip punto nga detagat blessing. Adda ni blessed dito eh. Blessed tinagan na. Dapat tinagan na ti tagat makarya. Ngamhan na impanagan ti makarya kasi arya ngamin eh. Delikado eh. Makarya. Okay? Blessing tinagan na because it's a blessing from the Lord. So it means the word makarios is translated in English which also means happy. Naragsak. Amo yung kakabsat, the blessing of the Lord, it maketh rich, and He addeth no sorrow in it. Nupudno nga sikakat, the blessing mo naggapu ti Apo, awan liday na, talaga nga ragsak. So the blessing is not the thing, but the result which is happiness from the Lord. Blessed is also translated as favored. Favored. Makitam ti parabor ti Apo kakabsat. Personally, observek, watch outak iti moves ni Pastor June, makita kakabsat na isang sangayan iti parabor iti Apo keng kuana. Nanipod iti March, nang rugi tayon nga nagbay iti property J. Claveria, nakitak ti favor ti Apo keng kuana. Iti kwan, agpatakder tayo iti kapilya, and umado kakabsat, iti kakabsat nga agrespond. Umado tayon nga nagrespond, kadayjay nga need, nakitak ti parabor ti Apo kadayjay. Binikuan, gatangan tayo deti mission house iti pasukin. Nakitak manan ti parabor iti Apo. Idikuan, kakabsat, kat pagamamwam, taadamanan iti memorial cemetery tayo, HBBC Memorial Cemetery tayo kakabsat. Kat nakitak manan iti favor iti Apo. Aging gana ita kakabsat. Kat madaydayaw iti Apo. Kat talagang he is truly blessed. Not primarily because of these material things. Ngem dayjay makitam iti Apo ti biag na. So datayo kakabsat, makita tayo ti Apo, marik na tayo ti Apo, uri adut problema. Uri adu dagiti parikot. Uri adu dagiti iritasyon. Uri adu dagiti dagansen iti panagbiag.
nga makita tayo ti Apo ti biyag tayo. That alone and that itself is sufficient to say, we are truly blessed. Number one, kakabsat, who is truly blessed? First of all, those who have become children of God. Nagbalin nga anak iti Apo. Apay kakabsat, idi inawat tayo ni Apo Jesus, akas mangisalakan kay manubot, han tayo nga nag-depreciate. Han tayo nga nag-devalue. Dagiti material things nga maada kada tayo, ag-depreciate, ag-devalue. We only enjoy them for a time being. Ngam dito pa nakaisalakan tayo, saan tayo lang nga ma-enjoy for this time being, but for all of eternity. People today are measured by their net worth. Adeti agkandidato, digiti agkandidato ti eleksyon, ket adadeti isubmit da nga salen nga makita no mano iti worth da, mano ti assets da. Okay? Datayo kakabsat, iti assets tayo is measured on heaven. By world's standard, a person is measured by his net worth, the total wealth of an individual. Samantalang tayo, langit ang inheritance natin. Si Kristo ang kayamanan natin. Our relationship with God is a possession that money cannot buy. Kat uray an yaman, dagiti sumangbay, an yaman ti pagtengan tay ti biyag, ti relasyon tay ti Apo, isot kadaklan nga gameng tayo kakabsat. It's our greatest treasure. Kat daytoy nga blessing tayo, daytoy nga langan-langan tay ti Apo, daytoy nga inheritance, ammo tayo nga inheritance tayo, will change our perspective in life. Nagdakkel dito nga pagkapitalizean tayo, iti daytoy agdama nga lubong. This world is changing. This world is vanishing. This world is deteriorating. Bumababa. Kakabsat daytoy lubong. Agbalbaliw daytoy nga lubong. Ngem kadatay nga naktiapo, ti puso tayo adda nga naimula kadaytoy nga kinapudno, nga kuna tayo, no matter what happens, no matter where I go, I am a child of God. And because of that, at the attitude tayo nga spirit of gratefulness. Siyayaman tayo. Think about a person who have a lot of reasons to complain, but we have the greatest reason to be thankful. Wherever you go, people are always complaining. Apay kastoy, apay kasjay. Kita mo yan ta Facebook, people are always complaining. Kakabsat, apay kastoy, apay kasjay. Well, uray mo't na tayo. Humanly, we all have reasons to complain in life. But we have the greatest reason to be thankful. And that is we are children of God. That alone calls us blessed. Kasi naragsak tayo eh. Di tao nga complain, naragsak nga rod. Naragsak nga rod nga mangan, jay tao na complain ka, di jay kanan na. Anamot, deti si datayo. Kanayong ngalit yun. Oh, di ba? Anamot ti si datayo. Kanayong nabugong kamatis. Naragsak pa nga rod jay tao nga mga no-complain. Naragsak pa nga ro, jay tao nga maturog, di balay na, no-complain ka di jay kwarto na. Naragsak pa nga ro, jay tao, kakabsat, nga agluga, no-complain, jay nagluganan na. Naragsak pa nga ro, jay tao, kakabsat, naragsak ka pa nga ro, nga maturog, no-complain ka di jay bed mo. But you know what? We can complain about a lot of things in life, but we will be happy. We are truly blessed because we are children of God. Spirit of gratefulness makes the difference. Not only that, a deeper sense of God's love. Gapu ka daytoy kakabsat, marik na tayo, nga ti Apo, ti Diyos tayo, no inted na ti anak na. Can you imagine that? Who is a father who will sacrifice his own child? Nagsaem kaya kadate nga naganak, nga ti anak tayo kakabsat kat matay. DJ, nadamag ko nga news ka dito nga lawas. Ala na sa dito kakabsat, I don't say this for any negative reason, but just to get the point nga, DJ pa nakapusay iti anak mo kabsat, di ba? Niti tabeng napadasan na natayan iti anak ni Daddy John Paul. But this week, I learned nga damay sa nga baby kakabsat, 1 year old. Impaiwan ni nanang naka DJ, duwa nga manong kan manang na, gaputa mapa naglaba. Idi agsubli awanan di ubing. Kadi di ko nagbalaw da kakabsat, after few minutes, agtap-tapawin di ubing kakabsat, nalmes. Gapod day sango di balay da is a creek. So imagine jay feeling jay nanang ka di jay kakabsat. Let's try to imagine the feeling of our Heavenly Father when He gave His only begotten Son to die on the cross. But there was no other option.
Awan sa baling nga option, tapno ma-save tayo. No angel could die to save you. Awan mo't mabaling nga anghel nga mabali na matay, tapno masalbar ka. No other creation of God can die on the cross for our sin. It was only Jesus Christ. And because of the Father's love, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish. And for that matter, amo tayo kabsat, ngano ti Ama, inted na ti anak na, kaspan nang ipakita na ti ayat na. You know? Then He cares for the smallest details of our lives. Dagiti babatit nga detalye kan necessities tayo di pa nagbiag. God cares for us. A deeper sense of God's love will make you a strong Christian. A deeper sense of God's love will give you confidence to face the fears of the future. Dagiti pagdanagan iti masakbayan, di ayat ti Apo, iso ti agbalin, nga tibker mo nga mangsaranget, digito nga bambanag. Not only that, it gives us a sense of greater and heavenly anticipation. Di ko na ti Biblia, blessed hope. Blessed hope. Our anticipation of the coming of the Lord. Nga ni Apo Jesus, umayen kakabsat, ket umay na tayo alaen, ket ikabil na tayon ijay lugar, pagtaengan nga insagana na, para kada tayo nga anak na. Amen? Yes, praise God for all the blessings. Imagine your Christian life without this. No awan dahiting nga biyag kakabsat. No awan dahiting nga bambanag. Kas kala nagluto nga dimamo di secret ingredient that makes it delicious and flavorful. So, praise God. We are truly blessed because we are children of God. Number 2, who is truly blessed? Those who fulfill God's word in their lives. Dito sa utiya po kakabsat, no iso tinaramid mo, you are truly blessed. Luke chapter 11, adamay sa nga babae, nag-comment kini Jesus Christ, kat kunana, anyan nga nagragsak, itinanang mo nga nangipas ngay king ka. Tinanang mo nga nang taripato king ka, nang pasuso king ka. Luke chapter 11, verse 27. And it came to pass as he spake these things, a certain woman of the company lifted up her voice and said to him, Blessed is the womb that bare thee, and the paps which thou hast sucked. And the Lord Jesus Christ replied, Kat kunana ka di babae, but he said, Yea, rather, blessed are they that hear the word of God and do it. Blessed are they that hear the word of God and do it. Nagasat wano naragsak digijay nga mangdingeg ti sa utiapo ket mangaramid. Matthew 4:4, Men shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Now, look at the Bible as your blueprint. Kitaom ti Biblia nga kas blueprint mo. No kung magpatakder ka ti balay, plano nga surutem. No sinurot mo dayti nga plano, naragsak kanto, hanlang dijay, naragsak tupay, dagiti sumaruno keng ka. This week, kinuykuyog ko ni Pastor John, DJ may nga paubrate dita Barangay 7. Tatagakabsat, this decisionan mi, ken kitkitaan mi DJ alad. Adda postena kakabsat, ket natuunan, adang amin alad na DJ idin, tuunan milanganan iti, detay, ano di dyan tito, detay landok, tay alad na nga landok. Tatan, inted ni Engineer Jero Gold, idi agawi dak, kuna na DJ may nga karpintero. Sayang, jak na picture eh. Ngem, impakita na, pastor, kitam ko na, ma-DJ inted ni Engineer nga rukod ko na. Kasi, dayjay na aramid nga existing nga alad, nagdiagonal, nagriwis dayjay postena. So, DJ impatakder tayo nga poste, ijay nga na ituon kakabsat, siyempre straight. So, imagine, J-shape na nagkasjay, DJ na ituon straight. Kat agpalitada, kayat na, kamaten na kakabsat, jelik kaong pag-straighten na tapno mo mailasin nga, nagdiagonal. Pag ginawa mo yon, tataba ngayon yung poste. Kat DJ may ikabil nga crown, haanan nga eksakto ka, DJ inted ni engineer nga rukod. Kat kunak kanya na, hamusurutan ng deta, kuna ni Pastor John, hamusurutan ng deta nagdiagonal. Deta latan nag-straight, beam latan. Amoy di pagpakita na kakabsat, DJ imunahan na sinurot di usto, kakaasi di sumaruno. So datayong agbibiyag, hanga di kay kayat tayo latta kakabsat, because adda sumarsaruno nga tao. You realize that when you obey the word of God, nga isut blueprint kan plano ti biyag mo,
Saan lang nga sikat maragsakan? Pati di kita'y sumaruno keng ka. Mairaman nga mairanod, kadayjay panangaramid mo ti apagiso. Ngem no hante inaramid ti apagiso, di kita'y tumot sumaruno, agkanuskusto ti ulo da kakabsat, nga mangator di dihan apagiso, nga danunan da, wano itultuloy da kakabsat. You realize that? Isong ako idinaadal ko nagawi da, kat kunak, dahito'y itinaadal ko. Do what is right. You owe it to God. You owe it to yourself. You owe it to your family. You owe it to others. And you owe it to your children. Do what is right. Idikuan ko na ni Pastor John. Atot maadal mo ta construction kakabsat. Atot maadal mo. Isong ako nakininiko kini JM, agbasbasa kat architecture kan engineering. Ingkay kini engineer, makiubra kayot once a week. Sa bali di actual nga maadalyo, kayat mo nga no engineer kan tugod agbando ka, ammom di ibagbagam kasi nagpadasam di jay. Iso nga imbagag kan engineeran. Wait, pastor, willing da engineer, umay dan makiubra. Once a week. Sa bali lang, uray para pala da, uray mambaon-baon, uray ungta-ungtam ida, ung problema. Ano usan da, tahan na bali, iso dan tumot ti agungot-ungotan, tuno engineer da. Ngem ammo da kakabsat di hands-on. Okay. Hindi ko na ni Pastor John, adagi laylay ti hollow blocks, kunana, kasta ti hollow blocks, kunana, kasta ti alad. Kitam, no nalintag ta hollow blocks, naingpis iti palitada. Ngam no kiwing-kiwing, deta pan nakailay ti hollow blocks, nabangbang ti palitada. And what is the problema na jay? It will cost you more. Dumakkel ti gastos. Kasi kamatan da, nga pag-straighten. Tatta. No DJ mo na nga naghalo block, kiwing-kiwing. DJ mo tagpalitada, saan na sinurot kakabsat, kakaasin to, mati agpinta. So just imagine nga ti panagbiag, ripple effect. What you do has a ripple effect on others. What you do will have a ripple effect on your children. Sumot lang ako na tiyapo, nyarig na, jay tao nga agdingeg ken mga ramit ti sa una nga masirib nga tao nga nagpatakder ti balay ti rabaw ti bato apay amin tong agyan naragsak kakabsat awan danag na. Isu nga kada tayo nga amma naganak inna amin tayo uray kada kay nga young people. Laglagi po nyo, I hope that is an enlightenment and realization to you. Nga hanlatay kay kayat tayo ti aramidin tayo, gapo na ta at dadadigiti sumarsaruno kada tayo. O di ba? So nga, kunak, no dumakil to ni Kir, 12, 13 years old, pag construction nagto, aman, ibaong kunto nga mapanag, construction, uray para pala, saan nga ti parigatag, ngam kayat ko, nga mapadasa na digijay, kasi ijay mo nga masursuro, digiti usto, nga sense iti panagbiag. Ijay actual nga pagubraan. Oh, so nga kung kuna ni mami na nagwagat, Kert, inkanto sumurot kin ni Lolo Manny nga aggapas akong kunana no kwa Tita Daisy. Aman, kabsat, kayat mi nga mapadasan namin, siya kadya kami napadasan digijay. Kayat ko nga mapadasan na digijay, saan nga ti parigatan mi, ngem kayat mi nga ma-learn na ti sense ti panagbiag, true digijay nga actual. You see? So, nakita yung kakabsat, those who fulfill God's word in their lives are truly blessed. Saan lang isuda, uray tupay, digiti sumarsaruno kadakwada, nakaragragsak danto, nga agsagrap kadayjay blessing, nga impay tiyapo, kadayjay nga anak na nga napudno nga nagserbi keng kuana. Amen? So nga dating nga anak, dagayong adding ko, dito Hosanna Bible Baptist Church, dito tayo nga dimmakkel. Dito nga privilege kan blessing tayo. Saan tayo nga karbangan dito? Privilege natin ito. Kasi addadaim mo na nga nangaramid iti usto ka na pagiso. Kat mairanod tayo ka DJ nga blessing da. Glory to God for that. Amen? DJ pa lang kakabsat mayatan, uston. Mabaling ko nga i-close dito lesson tayon. Amen? Okay? Number 3, those who hope in the Lord. Those who hope in the Lord. Dagiti manginanama itiyapo, maibilang dagakabsat nga naragsak. Deti pamati, na i-mention ko kada kay the last time, nga ti every country ada currency na. Nga isut medium of exchange. Iti Pilipinas, peso. Iti US, dollar. Ti Hapon, yen. Korean, won. Australian, they have their own dollar. Iti British pound. Swiss, France, we have
Swiss. That is their way to exchange goods and services. Iti apo mo't kakabsat, our way for exchange of goods and services is what is called faith. Han nga ti kitaan ti apo king kakat, nalaing ka, smart ka, wano ada-adal mo. Wano napigsa ka, nagwapo ka, napintas ka. Ti kitaan ti apo king ka, jay pamatim. Malagip yung kakabsat, di jay babae nga 12 years ngagpadpadara masakit. Kat kuna na tinakem na, masagid ko lang tigayadan, DJ bado ni Apo Jesus, umimbagak ko na tinakim na. Ang karigatan na, tinapan kini Kristo na gadong nga tao ngam inyipit na tibagbagina. Kat sinagid na di gayadan tibado ni Apo Jesus Kristo. Idikon ko na ni Kristo, who touched me? Sino tinangsagid kanya? Kita nyo narik na ni Kristo. Kat ko na di kiti disipulo, Apo, that is a silly question. Why is it a silly question according to the disciples? Sabi nila, you said, who touched me? Nakadot tao nga dadarison nga dungdung paren da ka, and yet you say, who touched me? And Jesus looked at the woman and said, woman, thy faith hath made thee whole. Ado ti tao nga tumangtangad ti Apo, ngam jay pamati isut marik na ti Apo. Kaslang kumaka digiti naval radar, digiti navy kakabsat. Ket ijay barko no digiti submarine adda detay radar da. Ket makita da kakabsat no adda digiti incoming nga daddo mga ship vessel no submarine. Makita da di radar. The same thing with God. In God's radar agparang ijay digiti adda pamati na tiapo. Digiti manginanama isu nga kakabsat hangka nga maupay no da problema. Don't despair and don't be discouraged. Because God's heart is near to those who are brokenhearted. God's heart is near to those who have problems, who have burdens. Jesus did not come to call the righteous, but sinners to repentance. Jesus did not come for the healthy, but for the sick. Idimay ni Kristo, binirok na, dagiti agkasapulan. Binirok na, dagiti adot parikot na. Binirok na, dagiti agsaksakit. Binirok na. Why? Because adaking kwa na iti sungbat. Faith is the medium of exchange. And happy are those who trust in the Lord. So nga no, adda ka iti narigat nga kasasad, itahamo ibilang iti bagim nga nakapimpiman, tamabalim mo iti agpamati. Amen, Melty? Trust in the Lord. Number 4, those whom God disciplines. Nagsaya atin kakabsat, idikalman sa dijay, uno itay bigat. Tay truth ko na aya. Ti kadot isagsaganak nga lesson ko jak pay mapagkuan. Truth, itay bigat dijay. Was it this morning? Sweet, bitter. Sweet, bitter. Bitter, sweet, truth. Speaking kakabsat, dijay panang correct ti Apo. Ket kunak ijay nga di insight itay, no ma-realize tayo nga wisdom dijay nga panang koreher ti Apo. Ken, panangikanawa ti Apo kada tayo. Nasam ito, iti panang take tayo digito nga correction ti Apo. Ket ibilang tayo ito, naggasatak, nagragsakak, tasyak may sa nga korekon iti Apo. Amom ko na karon, amin nga makipagtrabaho gan Pastor John, amon engineer asidera deto. Blessed. Apay nga blessed kakabsat. Gaputa maungungtan. Mapadasan nyo lang kakabsat. Diba, Rohel? Ay, nako. Bigbigat pelang kakabsat. Nakarkaro pa yung bomburadyo. Bigbigat pelang. Basta sumangputin ni Pastor June. Mangrugi ti bigat. Kaso nga, no ti bigat kakabsat, kat kumuyog at nga mapan na makipag-supervise. Una akin, nasapsapak kam iso na nga nakaredy. O, dadadjayan. Bigbigat. Talaga kakabsat. Why? Because ti ipakpakita ni Pastor June, jay nalintag. Latta, jay nalintag. Dije ko nakarod kada ka itatayang kakabsat. Agungat at once ka kiwing-kiwing, dije alad. Gumastos to man isuna ka, dije pa nagpalitadan. Kunana idegal man kini Pastor Dennis. Nakitam, kunana. Kasta di agpalitada. Oh, kitam kunana. Right tool and right knowledge. Adaking ka di right tool, ada right skill mo. Ta uri ada tool mo, no umot skill mo, diha mo ammo. Uri ada skill mo, no umot tool nga usaram, diha mo na ta mapagbalin. Right tool, right skill. Deta kunana.
Kat talaga kakabsat. DJ Forman tay DJ Claveria. Oy, good morning kada kay amin ta Claveria. Peace be with you. Ni Brother Richard. Permi kakabsat. Matatek ka. Kunar ni Pastor Dennis kat hamu ti aramida munta ag instruction naman. Tuno kano di maubra kat agong ugot ni Pastor John. Pero amom blessed ka no nakipagtrabaho ka king kuana kasi ag-improve ka kakabsat. If you take it positively. Kat kastamot iti apo kakabsat. You know, our obedience to God's word is a critical success factor. Kung nakita yun, tulnog ka ti sa uti apo, dakala factor deta di pa nagbaligim kung digitin to sumarsarno king ka. But when we disobey, deti ti nagmayat ti apo, han nga mayat ti ag-disobey. Ngam adana nagmayat nga namnamam, no naikawa ka kadayjay. But when we disobey, naigalis tayo, and turn to our worldly desires, His disciplinary work is the critical success factor. Tiyapo kakabsat, han na nga i-withdraw, iti concern na, han na nga ipaidam, dayjay pa nang ilintag na tibiyag tayo, because He knows that is a critical success factor. So when you discern that the things happening in your life are God's wake-up calls and divine interventions, take it thankfully because God is simply aligning you to His plan and purpose. This process is a critical success factor. Amen? Kasla idi Biyernes sa dijay. Kat nayunan dati kwat ito dante DJ pag-weldingam kuna ni Pastor John. Ana di alam di lakayin 12 mm. Pagipanam ta 12 mm manong kuna na. Kat kuha pastor. Paunay kang kuna na. Ang tan na kakabsat kaputa. Apay di dyan nakabangbang-bangalandok ti kabilang adalandok na reinforce am lang. Kahit nangasawan, pampanunutan na sayang man ta kwartahan. Nakita mo kakabsat? Kat di dyan nga panagungat, no madijirik na ko, next, stricto mo dito nga, paubra, nakarkaro pa yung foreman, nakarkaro pa yung engineer. Ngam no, adalam di lesson ijay, kunam. Okay, dakil tinaadal ko nga lesson ka di jay. Ag-practical ka nga agpanunot. So, when we learn to take God's correction and discipline in our lives, the result is righteousness. The result is productivity. Napintas ti agbalin na bunga ti biyag di. Kung nakaro, DTHBBC kakabsat, hantayo nga makikomkompetensya ti kinaadwan ti attendance. We are producing quality members. Mabaling nga kada kayo, agbuy-buya, kat namuan da nga attend ka iti baptist, nang runa ni pastor ka, dilinyat pastor mo. Amum ti kunada no waking ka, anat maiparit tayan yo. Apay nga tayo kakabsat, teenager ti tao handa damagan jay, anat napintas tayan yo, hanga di jay ti damagan da ti damagan da, anyat maiparparit. Because anat madikada kayo, kasi handa kayat kakabsat nga, ay maiparit ti aginom, ay maditi ag sigarilyo, ay kastoy, ay jak narod kayat di dayan yun. Apay, jak to naragsakan. Ti amuda kakabsat, naragsak di jay ngum kamali nga ragsak. Ti pudno nga ragsak, di jay panang suro ti bagayatan ti apo. Kat deti church tayo, hanting makin inadot attendance. We want to produce quality. Disciples of the Lord Jesus Christ. Nga sumurot iti apo kakabsat, nga amuna iti pagtakderan na. Amuna ti sa uti apo. Amen? Hintay ti number 5. Dito ilang kakabsat ti mabaling ko nga inayon ita nga bigat. Number 5. Ngam nabsog kay san? Panagriknak kat nabsog kayong kakabsat. Ngem, icing na latta dito yan. Kasla, no kuma, napang ka nag-restaurant kat anate ko na danukuan. Dessert. Dessert na dito yung kakabsat. Number 5, who is truly blessed? Okay? Amoy diti rabaw ti dagakat, di ba? At dadigiti recognition. Mamedalan ka, masabitan kat medal, no nakalpas ka, kasla kumano, no sikakat kala digite ko, gasam digite pa nakisalit Olympics. Kung natin siguro kat, paunay gasat na DJ nga. Sin DJ nagbadi, Heidelin Diaz, umabot ti halos 50 milyon kakabsat ti na-accumulate na nga naggapo ka digiti donors, sponsors kakabsat. At kunam siguro ti bagbagim, anya nga naggasat ang kunam. Blessed, ngem amuyo kakabsat. We are blessed. Awang mangkada tayo digitoy. Why? Because number 5,
those who will receive heavenly crowns. Makoronaan tayo tumot sa langit. Tiyapo, awardan na tayo ito sa langit. Those who will receive heavenly crowns, they are the truly blessed. Didi James chapter 1 verse number 12, Santiago 1:12, Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord hath promised to them that love Him. Kakabsat, ijay langit, nga isuti, eternal nga pagtaengan tayo. Hanna tayo lang nga pasungaden iti yapo, no diket sarabun na tayo nga digiti corona, ibalangat na kada tayo. Nagsaya atin. Amon no sumangpot ka, di Hawaii kat adatay welcome party nga aramidon da kakabsat. Napadasam di jay brother Guy, ha? Welcome party nga sabitan daga digiti lay. Aglalo no jilay nga naisabit king kagat na ubon-ubon nga sagsasang nga gasot a dolyares. Doon pa lang bawing-bawi mo na ang gastos mo, ika nga. Di ba? Kumbaga, di jay insabit daking kagat bawing-bawi mo lahat ng gastos mo. Amin nga rigat mo, di nga naisabit, aglalo no dagupo mo kat imabuti $10,000. Kunam tibagim, deti pelang na yukur kanyak, sulit ang tiyaming rigat ko. Kakabsat, kas jay tumutirik natay jay langit. Kada tayo nga anak na, nga nangi prioridad, ti panagserbi keng kuana, nga nangi pakreng, iti pamati kan panagserbi ti Apo, tunod danunan tay ti Apo ijay, iyukur nan tukot ko na tayo, deti pelang sulit na kon. Ngem sang nga nagpatingga, eternal deti nga pagtaingat, langit. Let me share with you, kakabsat, deti 5 nga crowns, nga mabalin tayo, nga awatan to sa langit. Our faithful service to the Lord here on earth will have eternal dividends. Nagmayatan, deta word nga dividends, kakabsat kat pagbibingayan. That's true. Kasi, DJ crown ko, no part ka DJ nga panakipagtrabaho kanyak nga kas pastor, mabalin nga ikan na kantumot tiya po. Dividends. Eternal dividends. Now, 5 crowns. Letter A, incorruptible crown. Incorruptible crown. 1 Corinthians chapter 9, 24 to 25, basag latan and copy. Ayan, yan. Basag kakabsat, kopyaan nyo deta outline na. 1 Corinthians chapter 9. Sikaman ti para basa kabsat Edward. 1 Corinthians chapter 9. 1 Corinthians 9, 24 to 25. O, dinggan nyo. Know ye not that they which run in the race run all, Okay. but one receiveth the prize, so run that ye may obtain. Continue. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain the incorruptible crown, but we an incorruptible. Okay. I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth in the air. Agasam di jay. Agtarayak nga siguraduak adaawatek nga corona. And this crown I'm going to receive is an incorruptible crown. Deti Corinth, kasi Corinthians deta, adda kakabsat DJ Smith nga bantay sa jay. Okay? It's a mountain part in Corinth. And every other year, alternately with the Olympics in Athens, alternate kakabsat, DJ Smithian Games happens in this area called Corinth. So there is an every other year race that happens there. So digiti tao ti Corinth, amuda kakabsat deta. So nga kuna ni Apostol Pablo, they do it to obtain a corruptible crown. Kasi digiti mga pagkadijay nga taray, maibalangat kadakwada, detay bulong kakabsat, nga after few days aglaylay, wano agkrispy, and it is corruptible. And Paul said, for them, they strive hard, they practice, they do strenuous effort to win the corruptible crown, but we an incorruptible. Paul was saying, get their determination and put that in your faith, in your service to the Lord, because you will receive an incorruptible crown.
Ano dating incorruptible crown? This incorruptible crown is awarded to believers who discipline themselves and focus their priorities on God and on His work. Adahalin nyo, imutagtagan nyo, di kita nga balikas kakabsat. Maitid ka, di kita namati, awan unbeliever jay langit. Awan unsaved jay langit. This is only for believers. Nga mang discipline ti bagbagida ita. Ibig sabihin, deti time, talent, can treasure. Tinted ti apo kada tayo nga resources. Tiyempo, gundaway. Talento, resources nga na inmaterialan. Isut inted ti apo kada tayo. Kat i-discipline tayo ti bagbagi tayo. Kat i-focus tayo, digiti priorities tayo. Iti apo kan iti trabaho na. For those who will do that, God said, they will receive an incorruptible crown. What a blessing. Amen? Oh, iso nga, deti kakabsat, hanasayang, deti pa nang iyon una tayo iti apo. Saan nga sayang, digiti investment tayo. Nga iyon una tayo tay para ti apo. Hanadakas, nga damat ispenden tayo nga para ti bagbagi tayo kung digiti pagaragsakan. Ngam iyon una tayo iti para iti apo. You will receive an incorruptible crown. May ikadwa, the crown of rejoicing. The crown of rejoicing. 1 Thessalonians, sige kalata, 1 Thessalonians chapter 2, verse number 19. Basa, Kabsat, Edward. For what is our hope or joy or crown of rejoicing? Are ye not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? The crown of rejoicing is the soul winner's crown, awarded to those who are reaching out to bring others to Christ. This week, adanapan ko naggatangan ti pinta, katiya po inikanak ti concern, shareak ti gospel, di giti agama. And I shared to them the gospel. And as we share the gospel, kakabsat, reaching out to others, kat amom, that word nga reaching out, it will cost you something. No, dati tawagam kat shaream online, it will cost you your load. It will cost you your time. It will cost you something to reach out to others. Tapno lang, iyasidig mo isuda, ti panakamamu ken Kristo nga kasmanubot ken mangisalakan. Ngam data nga cost, nga inpay mo, para lang masave. Dagiti tao kakabsat, mamamu da itiapo, kat gunggunaan to itiapo. This means also that the church, which is the evangelistic agency of God, the HBBC, for example, kat evangelistic headquarter, from here, the gospel is being shared to many people, to many places. As we become partners of this ministry, we will be partakers of the crown of rejoicing. Hantay makapan klaberya. Ngam amin, nga maisalakan, gaputi papanda panagatendar, kaday jay kapilya, nga nabatakder, ket mamamuda ni Kristo, adabingay tayo, dividends, kaday jay nga pan nakaisalakan da. Crown of rejoicing. Amen. Deti sementeryo will be open as well, mabalin kadigiti unbelievers, ket kunata ito kadakwada, saan kayo nga maitabon dita, no saan nga iti baptis, iti pakaigimungan nyo. Mabaling nga ija ito mismo nga cemetery lot, iti pakaangayan, iti funeral service. Kat amin nga maisalakan kakabsat, gaputi pa na kay kasabati ebanghelyo, kadayta nga cemetery is called a ministry. And everyone who took part in that ministry has a share in the crown of rejoicing. Eternal dividends. Nakita yung kabsat? Kalati arig na kumagat, nag-invest ka ti stock market. Agpaiso nga hanga si katagunggunay. Ada company nga isuti agunggunay. Nga mang padakkel ka DJ assets ken income. Ngem amin nga nag-invest basit ken dakkel ada share na uno dividends na. Ti trabaho ti Apo is the same way. Amin nga members, amin na partners, ti Apo amuna properly accounted kana po Dios. Amuna numanot inted mo kakabsat. We have the record in our secretary's office. Ada naka-record amin dita kakabsat. Our givings in and out expenses is properly accounted at the HBBC. How much more iti Apo kakabsat? CPA ni Apo Diyos, certified, perfect accountant.
Aming nga naitid mo, naka-account, kat kunana di Hebrews, God is not unfaithful to forget your works and labor of love. Oh, you may not be a pastor, but if you are a financial partner of the church, do it with your best because you know you have eternal dividends. Lay up for yourselves treasures in heaven where moth and rust doth not corrupt, where thieves do not break through nor steal. Amin tayo, here at HBBC, as partners, will receive the crown of rejoicing. Maikatlo, the crown of righteousness. The crown of righteousness. May samanan nga corona that will be awarded. Let's look at 2 Timothy 4:8, Kabsat Edward. 2 Timothy 4:8, henceforth there is laid a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. Isumot lang ang nakaragraksak ni Apostol Pablo, idi adda iti kamaudyanan iti biyag na. Blessed isuna at his old age. Maybe he did not have retirement benefits at his old age. Kasi he was in prison on the last years of his life. Dagiti mo udi nga taw-tawon ni Apostol Pablo, he was not enjoying a retirement age. He was not enjoying retirement benefits. There's nothing wrong with retirement benefits. But in the case of Paul, he was in prison in the last years of his life and ministry. But he was blessed. Why? Kasi kunana, henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me on that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. You see that? This crown of righteousness is awarded or will be awarded to believers who live a godly na Diyosan. Nagbiag kati godly. At digiti ungodly things nga ikatem. At digiti bisyo nga ikatem. At digiti habits nga idyam, maukas, pagtalikodamon. Because you are living and pursuing a godly life. Sober life, not entangled by earthly things. Uri adaman digiti earthly benefits nga intantiapo, ngam ti puso tayo saan nga kadigijay no diket itihapo latta. We are not entangled by earthly things because they are looking forward to the coming of our Lord. Greater latta kakabsat daytoy panangururay tay tiyay tiyapo. Amen? Put your perspective in its proper place. Crown of righteousness. Letter D, may kapat nga crown, the crown of glory. Oh, praise God. Pastor June, Pastor Chow, Pastor Bear, Pastor Dennis, Preacher Glenn, the rest of the pastors and preachers will receive the crown of glory. 1 Peter 5:4. 1 Peter 5:4, and when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Pastors are under shepherd of God. Jesus is the chief shepherd. That the crown of glory will be awarded to faithful shepherds of God's people. A reward to those who have responded to God's call of leadership in the church. Among kakabsat, han nga amin na ayaban ngagpastor. Kat numaayaban ka ngagpastor, han ka ngagkudkud, gaputa tiyapon to ti makamukeng ka. Kat tiyapo, gunggunaan na kanto ije langit, iti panang surot mo, iti awag na ken ka. When I responded to the call of God, in fact, ubingak pa'y kakabsat, indato na kung dagiti naganak kong agserbiak itiyapo. The call was already there. My parents knew that my life is destined for the ministry. Iti pa nagserbi itiyapo. When I responded to that call, tinalikudak kakabsat, dagiti personal ambitions. Because may salaangan tinted tiyapo kanyak, this one thing I do, and that is to serve Him as a pastor. Crown of glory. Now, I believe, hala nga ti pastor, ti mabalin nga makaawat to the crown of glory. How about those who partner with the pastor? How about those who go and stand alongside? Because the church cannot be run by one man alone. It is a cooperation and united effort of God's people. Iso nga, kada kayo nga staff, that's a borrowed ministry. Extension na kati pastor, kala ko madigiti adayan ti AV itatagakabsad. Habman isudang agpreach, ngam isudat mang tulong di pastor tapno di mensahe na makadanon kada kayo.
So you are a partaker of the crown of glory. O, dakay nga data, Benjamin, adanto crown of glory. O, Daniel, Love Faith, J. Bryle, Justin, uray kanayo na maungtan. JM is back. Oh, praise God, nakasublin ni JM. Nakabalik ulit ngayon. Kasi matagal na hindi na nakapunta sa church. You see, you are a part of that because you are helping the pastor in his preaching ministry. What a privilege. What an honor. Last but not the least, amen, is the crown of life. The crown of life. Revelations 2:10, Edward. Revelations 2:10, fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried. And ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown Ang of unay life. ka dahil nga persecution ng kakabsat. Ngam uri aging patay, be faithful. Why? In James 1:12, James 1:12, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. the crown of life is awarded to those who kept the faith. Why? Because adu dagiti resistance, adu dagiti mang oppose. Adu dagiti han nga umanamong kadigiti takdir tayo. When you stand for the Lord, you win friends and you also gain enemies. When you stand for the Lord, but you stand faithfully because you will be awarded the crown of life. Those serving God while enduring the sufferings and triumphing over it. Amo yung kakabsat, kadatay nga Kristiyano, may panggap ti pa nagserbi, it's not optional. Once nga inawat mo, din kanyo kakabsat, kaya't ko nga maimula kada kayo deto. Once nga inawat mo ni Kristo, automatically, agserbikan kayong kuwanan. Look, nung nag-asawa ka, hamo panunutan nga, wife nakbawo no saan? Automatic nga wife kan. Automatic nga husband ka. At the responsibility iti asawam. Nung naganak ka, automatic nanang kan. Automatic tatang ka. At the responsibility. And it is not an option. So you do not ask a father or a mother, would you like to take care of your children? The right question is, why are you not taking care of your children? Because assume the responsibility. So no Kristiyano tayo, you do not ask a Christian, kayat mo ti agserbi ti Apo? Apay damagam no kayat talaga dapat agserbi. Ti rebeng nga sa ludsudem, apay di ka agserbi ti Apo? Anat rason mo? Because if you are saved, automatically, you are a servant of God. And you know, as we serve the Lord, there are sufferings we need to endure. Ngayon, praise God. Kunana di 1 Corinthians, thanks be to God, which giveth us the victory. Amen. Mapagbaligyan tayo, digitoy. Serving God may cost you some things, but you will be rewarded. Kakabsat, kadatay nga anak iti Apo, agpas nagtayla tadi pa nagserbi iti Apo. I-prioritize tayo, digiti focus tayo nga para ti Apo. Hebrews 6:10 as I close. Hebrews 6:10. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have showed toward His name, in that ye have ministered to the saints, and do minister. All of God's people say? Amen. So, who is truly blessed? We are truly blessed. Are you truly blessed? Why are you truly blessed? Because number one, I am a child of God. Why am I truly blessed? Because I am fulfilling God's word in my life. No sinurot mo ti sa utiapo, saan lang si kati blessed? Patin tupay, dagiti sumaruno. Blessed than tumet. Number three, because I hope in the Lord. Agbaliw man dagiti sitwasyon, tiapo latat namnamag. Why are you truly blessed? Kasi tiapo saan na mamingga nga mangi corrective biyag ko. Why am I truly blessed? Adagur uray nga balangat ko sa jay langit. All of God's people say?